Kuhle ngihlanganyele nawe mbukelo wetindzaba telulwimi lesiswati la ku SABC. Sitethula bukhoma sisa Auckland Park eJozi tindlini tekusakadade SABC lishonile. Asibongeke ukuthi ukhethe thina mbukeli asibuke lethamba yembili lomuhla. The DA has simultaneously acted as an opposition force, opposing the Bella Act, the NHI and the Land Expropriation Amendment. Likomiti lelibuke kuchujwa kwetinhlelo te-ANC lithethe sinqumo sekuhlela kabusha lohulumende welibumbano wavelonke ngekukhulumisana nalamanye amaqembu langekho kulohulumende. If you don't know what it's about and you have not learned and you've not been taught, how else are you going to give service delivery if you don't know what is the right thing to do? IDA kumasipala weThabajwe weMpumalanga isola iANC ngekuqasha umphathi lobuke kuthuthukiswa kwemnotfo nekhanjiswa kwetidzingoncandi lo temadikuletshini. Difficult, very complex competition, so we want to enjoy it every moment, every minute of the game. Umqeqeshi weOrlando Pirates Jose Riviero uthi batimisele kuphumelela indlebe yeCAF Champions League. Likomiti lelibuke kuchujwa kwetinhlelo te-ANC lithethe sinqumo sekuhlela kabusha lohulumende welibumbano wevelonke ngekukhulumisana nalamanye amaqembu etepolitiki langekho kulohulumende. Baholi be-ANC batfukuthele ngekutiphatha kwe-DA ngekwala kuvotela kuphasiswa kwesabelomali. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi-ke leli qembu litibophele kulohulumende welibumbano wavelonke nanobe-ke kukhona kungaboni ngaso linye ne-ANC kulolu dzaba lwakamuva lweluphakelo timali. Sibabumbene ngokuthi angeke badlale iqembu leDemocratic Alliance. Ikomiti elibhekele ukusebenza mihla namalanga le-ANC phecelezi NWC ithe akubungezwe ukusebenza kwayo i-ANC kanye ne-DA. Unobhala jikelele wayo i-ANC uFikile Mbalula uthi lesi sigungu se-NWC sesinqume ukuthi sizokhuluma nawo wonke amaqembu akhona eNingizimu Afrika ePhalamende manje. We have engaged all political parties, we have passed the framework. We are going back to understand. Maybe the DA doesn't want to be in GNU anymore. Azayo isigungu esiphezulu se-ANC sizohlangana sibhunge ukuthi bazothatha sipho isinqumo mayelana ne-DA ukuthi izoqhubeka yini kuhulumeni wobumbano. Unobhala jikelele wayo i-ANC uFikile Mbalula uthi leso sinqumo sokuthi bayahamba noma bahambi yini abantu be-DA sizothathwa yilona uqobo i-DA. I-ANC angeke izibaxoshe neze. Kanti umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi abayindawo. And I think it is important that we find a way through this. We're certainly not just going to walk away from the GNU, but we also can't just remain in a situation where we are not privy to a genuine power-sharing relationship. Dewagxeka osomabhizinisi ababhalele uyena umholi we-DA uJohn Steenhuisen nomongameli uCyril Ramaphosa incwadi ngokuphela kobudlelwane be-ANC kanye ne-DA. Erratic, because business believes that they are savior and everybody and the most important person is the DA. It's incorrect. Cyril Ramaphosa akazange ayithande lencwadi ebhalwe osomabhizinisi athi angeke betshele osomabhizinisi ukuthi bolawule kanjani izwe. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe ulibona linjani likusasa lalohulumende lobusa ngelibumbano wavelonke nobe ke iGNU ngalamafusha umbono wakho uyalandzela. Ngiyabona le GNU isikolapsile ayisekho isidalo sekusela ukukhuluma kuphela. Ngibona iANC yona neDA yebo bona bayahwebhana kodwa ke uzolunga kufanele bahlale phansi nje babonisane impilo iye phambili ngoba phela sikuGNU phela akusekho lo government yenhlangano eyodwa. Babe kuya ngokwami ngendidi mina makuphinde kuvotwe kuba kuyabonakala uba izinto azihambi kahle nale GNU ayisezuya phambili. Uhulumeni ngobambisana wamaqembu awunankinga msakazi. Inkinga la iphathi kwe-ANC ne-DA. Nomunye uyibone inkunzi nomunye uyibone inkunzi. Inkunzi embili ayihlalelana esibayeni esisodwa. Likusasela lohulumende lobusako angiliboni lithuthukwa leya MP. Ngilibona lihlephuka ekhathi ngoba kude kubambisana kude kubonisana.
kuhlala kuliwa sonke isikhathi. Uhulumende we-GNU uyatsalatsalana kodwa ke izindlela zokusebenza makusetyenzwe lezifuna ukuba inkonzo ziye ebantwini. Lo hulumeni wobumbano esingathi i-GNU ngiyacabanga ukuthi uzogcina uhlukana phakathi ngoba uzokhumbula ukuthi i-DA ibibiza i-ANC ngokuthi amasela kodwa ekugcineni bagcina bayohlangana nabo. Vele ngazathi yena sekhamba ngale ndlela engangifisa ngayo ukuthi uvele uhlakazekele uhulumeni uqale phansi. Lona ngumbono wembukeli. I-SABC ngeke yetfeswe kudiphendvulela ngawo. I-DA kumasipala lontengantengako weThabachwewu eLeidenburg eMpumalanga iphindze yasola i-ANC kulo masipala ngekunganiketi kahle ngetidzingo ncandi ngenxa yekufakwa kwebantfu etikhundleni ngekwebulunga. Le nhlangano iye kuhulumende wesifundza ngenxa yetinsolo tekuchubeka kwekungalandzelwa kwemitsetfo yamasipala. Kutfolwe kutsi umphathi wetekutfutfukiswa kwemnotfo luphakelo timali nekhanjiswa kwetidzingo ncandi eMoremela, eLerero naseMatibidi eGraskop ude timbepha letfane letimvumela ukuthi ahlale kulesikhundla njengoba ke wagcina ka grade 11. Lena yindzawo lesemakhaya lebucadlwana nje neGraskop kanti iswela emandi uma ngabe ude lithangela Jojo usenkingeni. Kunetindzawo la bangathola khona amandi khona la eMremela. Kufana ngala nje lama side la ngala bathola imandi. So kunala lafikako khona mara fika kancane. So I challenge lekhulu and monga na Jojo vele iba challenge. Lesikufuna kakhulu ngiyo nje indlela nema street lights ethu nawo awasekho kahle. Ngonje lesikufunako nemandi. I-DA kulo masipala waseThabachwewu lothwele matima isoli ANC ngaleti ngcinamba letibukena letakhamuti. Councillor Spirosh Kavaras uthi imbanga letinkinga tekwetfula utidzingo ncandi kule ndzawo kubangelwa kuchubeka kwekungalandzelwa kwemitsetfo lolawula tinhlelo tabo masipala. Lo mtsetfo uniketa umhlahlandlela ukuthi bomasipala kumele basebente njani bende ini lokumele kwendiwe ngumkhandlu yimiphakathi kanye nebuholi bamasipala. Kutfolwe ukuthi umphathi wetekutfutfukiswa kwemnotfo eMoremela kanye netindzawo letidvutane ude ticilo tifanele ukuthi abe kulesikhundla. If you don't know what it's about and you have not learned and you've not been taught, how else are you going to give service delivery if you don't know what is the right thing to do? Kavaras wendita insolo ukuthi akusuye lo mphathi lona yedwa lode ticu. Tincwadzi tabhalwa sodolobha Frida kanti menguthi ahlole bonke baphathi ukuthi ngabe banatiphi ticu. Kanti menguthi lo mphathi lokukhalwa ngaye ukudzala wabekwa kulesikhundla. Yes, bam appointile unale information ya gage, it was not hidden. We submitted in the office of the HR obana le grade 11. Masipala weThabachwewu ucela uhulumende wesifundza ukuthi uhlole emakhono abaphathi kanti lo mphumela wokuhlolisiswa kwemakhono setawuphuma lo mphathi walile kuphawula. Litiko lemaphoyisa litawuchamuka netindlela letisha tekuvula emacala ngekusebentisa tebuchwephesha. Loku kuvetwe indvuna yemaphoyisa Senzo Mchunu nayevula ingqungquthela yemaphoyisa eGruleni. Kusenjalo uMengameli Cyril Ramaphosa ugcizelele bomgcoka bekusebentisa tebuchwephesha kulisana nebugebengu. Kuhlangene tinhlaka tekuphempha letehlukene ngenhloso yekutfola tisombululo tekulwisana nebugebengu kuleli. Emaphoyisa achamuka netinhlelo letinsha letawenda kube malula kuvula licala ngaphandle kokuya esiteshini semaphoyisa. Litiko lemaphoyisa lihlela ukuthi kuvulwa kwamadokethi kwendiwe online kungenwe netindzawo tekuhlola bugebengu. We have set up a team between SAPS and business partners, which we sealed and signed for yesterday, which means that on paper they are supposed to start working today. But we are in the summit. Shortly after the summit, they must start working flat out. Mengameli uthemba ukuthi tebuchwephesha kumele tibe sembili kude kuvikela. We therefore welcome the focus of this summit on exploring the role of technology in modern policing, in investigation, as well as intelligence. Uphinze wacela emaphoyisa kanye netinye tinhlaka kule ngicela ukuthi titi netindlela tawuqinisekisa ukuthi imimango iba yingcenye yekulwa nebugebengu. This summit we need a clear plan on how to better involve our communities in crime prevention as well as in crime detection and on harnessing the potential of
our CPFs in line with relevant legislation and regulations. Our citizens must be empowered to actively participate in crime prevention efforts through collaboration. Ramaphosa uphinze watsinza bomcoka bekubuyisa sithifuni kanye nokuthenjwa kwamaphoyisa lapho athe khona le ngcukuthela kumele igcile kakhulu ekuthuthukiseni indlela yokuthi iphatha kuthi phendulela kanye netindlela tekubuyisa kabusha kuthenjwa kwamaphoyisa. Umnakabo ngwenyama yesive semaZulu misuzulu kwaZwelithini baphumele ebaleni bavakalisa kuvumala kwabo kulandzela kufundisana kwengwenyama nasisi wakhe inkosatana Nomkhosi Zulu kupujuke inkulumo leqoshiwe lapho ke ingwenyama beyikhuluma emagama la hedlako iwabhekise kule nkosatana estatementeni lesikhishwe bomnakabo wengwenyama bavete nekuthi ke uma ngabe kuqhubeka lokufundisana ngekhathi ebukhosini batha uthatha sinqumo lesingeke sehle kahle lesitawuba nemthelela eziveni Zulu nasebukhosini. Le nkulumo loqoshiwe lesabala letinkundleni tekuxhumana ishiye bantfu bashacekile. Kanzi-ke ngemva kwemalanga lambalwa labadzala basebukhosini babide umhlangano lophutfumako kulungisa lolu dzaba. Babe sebanxusa ukuthi kube nolubumbano njengoba lo mndeni seloko ukhungatfwe kungadindi. Bomnakabo ngwenyama babeke ebaleni imibono yabo. Inkosatana Ntando yesizwe Zulu akhulumela bomnakabo uthe kungaboni ngasolinye kuba nemthelela lomubi tukwesisekelo salobukhosi. Amandla obukhosi kaZulu asekelwe ekuzithibeni, ekubeni nombono kanye nasebunyeni, hayi ekulweni nokungahloniphani. Uthi kubalekile ukuthi batilamani balandzele timfundiso tebatali babo inkosi loKhotheme Goodwill Zwelithini nendlovukati Manfombi Dlamini njengoba bukhosi bakaZulu bulele emlandweni lowakhiwa ngebuhlakani nesitfundi. Abazalu bethu bakhombisa ubumqoka benhlonipho nobunye emndenini. Kulandzela lesigameko lesendekile letilamani tilwa nekuhlukubeta ngekwebulili kanzi tiphindze tafunga tagomela ukuthi titamvikela sesiwato inkosatane Nomkhosi. Ukuveza ukuthi ngeke sathandabuza ukuvikela udadewethu kanye nanoma yimuphi umuntu wesifazane ekuhlukunyezweni yinoma yimuphi umuntu wesilisa. Inkosatana Ntando yesizwe ithi batawuhlala balihlonipha futhi balivikela ligama lendlovukati leKhotheme Manfombi. Lendlovukati yakhothama ngamabasa nga-2021 ngemva kwenyanga kuKhotheme ingwenyama Goodwill Zwelithini. Asiphindze sikwemukele etizabeni telulumi lesiswati la ku-SABC na usanza ngena disekhona hlala nathi. Indvuna yetekuthengiselana timboni netekuchudzelana Parkstown ithi emabhizinisi lamancane angumgogodla wemnotfo yemimango uthi utibophelele ekuqinisekisa ukuthi tonke tiphaza titfola kuqeqeshwa ngetekuphepha netempilo. Ugcizelele ukuthi le mali itawusita ukuthi tiphaza tichubeke nekudlala indzima lemgqoko emnothweni wakuleli. Tawu bekakhuluma eSoweto naketfula sikhwama lesitawesekela tiphaza ngemali lengu-500 million wemarandi. Kusenjalo indvuna yetekutfutfukiswa kwamabhizinisi lamancane Stella Ndabeni Abrahams ithi ke le mali itawusita kuqinisekisa ukuthi leli liba nekudla lokwanele. Uthi le mali angeke isite baphathi betiphaza kuphela kepha itawusita ukuthi kube nekuchudzelana etimakethe. Kuphazamiseke kuhamba kwetimoto ngalesikhathi bantfu labasha linyendi labo lekubantfu labasikati bamashela estation semaphoyisa seOrlando eSoweto kuyomikisa incwadzi yetikhalo. Bafuna bulungiswa mayelana nenvombatanyana leneminyaka lesikhombisa lekusolakala ukuthi yagagadlelwa esikoleni saseMpumalanga Kapa kulomnyaka lophelile ngenyanga yembala. Laba batla umalunga imbokode bomvu atholakala ukuthi ayagwegwesa emsebenzini kumele athathele inyathelo eyinqala. We demand immediate disciplinary action against officers who misbehave or mishandle GBV complaints.
Laba bebemasha bephethe ingqembe bathi abakwazidlodlo bahudula inyawo dabeni lokudlungula kwentombazanyana eneminyaka eyisikhombisa esifundazweni Eastern Cape. We think they are dragging feet because stories do not make sense. Stories are not cooperating. If one of our ministers can lie, what about a mere police officer that is in office in regards to the case? Abebelibhada ngonyawo benqamula iganga bebheke ezantsi emgwaqeni uMuki eOrlando. Bathi ubulungiswa beyashalaza uma kuze ebantwini besifazane nezingane. To hear that 16,000 teachers have criminal records and are teaching our kids in schools, it's very shocking. Usigaxa mapande emaphoyiseni aseOrlando uKenneth Levin Allen ulwemukela uhlu lwekhalo wasihlaba wasihlikiza isihlava sodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. On behalf of the provincial commissioner, our district commander and myself as the station commander, I received this memorandum and I vow that within 14 days I will respond to this memorandum. Kuyona le mashi kunabathila bebemkhomba ngenjumbane ungqongqoshe wamaphoyisa usenzo Mchunu beshaya amakhala ngokuphawula kwakhe ngokuhlolwa kolibo fuzo likaThishanhloko wesikole okufunda kuso isiZulu. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. iSABC iqinisekise bonke labathintekako nebabukeli ukuthi ayikho etinhlelweni tekungaqhubeki nekusakada tindzaba telulwimi lweAfrikaans. Umphathi lomkhulu weSABC Nomsa Chabedi uthi ke letindzaba titawuqhubeka nekusakadwa lamuhla kudzimate kube ngulesihlanu nangempelasonto. What's transpired was actually a scheduling error. It's the news team was on standby to actually go live with the bulletin. However, just before they went live, they realized when they were looking for the ad breaks that they were not on the schedule. And this is due to a miscommunication that took place internally regarding the scheduling of the Afrikaans bulletin itself. So it is not because the SABC was in any way deprioritizing Afrikaans over the weekend. This is an oversight. I think it's important for us to understand that the SABC is a public service media broadcaster. We are responsible for ensuring and protecting indigenous languages in South Africa, and it's a massive role that we play if you look at just in terms of our public broadcast mandate of informing, educating and entertaining South Africans. So this is a very important part, and Afrikaans, as per the ICASA quotas, when it comes to indigenous languages, is also, also plays a very important role there. Chabedi uxolisile esiveni nakubabukeli ngemva kweliphutha lelendeka nakuhlelwa tinhlelo lekholele ukuthi ke letindzaba tingaye emoyeni. Ugcizelele ukuthi iSABC iyaqhubeka nekuthi bophelela ekusakateni tindzaba letifaka emalwimi emdzabu ngekulandzela umgomo wayo wekusakata. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo umceceshi weOrlando Pirates Jose Riviera uthi ke ete avumela ukuthi tinhlelo takhe tithikameteke nanobe ke ahamba nakuphela lesizini kuleli qembu. iPirates itawuvakashelwa iMC Alger ngalwesithathu nzambama enkundleni yetemidlalo eOrlando. I-Orlando Pirates ishisa tikhotha kule season. I-Pirates yagcina kufinyelela esigabeni semkhumula Jazzy CAF Champions League nga-2013 ngesikhathi ifika emidlalweni emancamo. Leli qembu liphothula imidlalo ema-group stage ku-CAF linemaphuzu la-18 futhi lingakahlulwa. Naloba memetela ukuthi uyahamba evikini lengcile Riviero uthi ufuna leli qembu lakhe liphumelele. Very complex competition, so we want to enjoy it every moment, every minute of the game, but not forgetting the responsibility that we have and the opportunity that we have to win the match. I-Pirates iphumelele imidlalo emithathu ekuhambeni ku-CAF kanti kamuva yehlule iMC Alger ekhaya. You have a bad day in this competition and you are out, and it doesn't matter all the games that you played before and how good you were. It's going to be good as a memory in the future. Kapteni we-Pirates noSaint Mayela uthi kufude baphumelele lo mdlalo njengoba badlala ekhaya.
We played the whole game and we came back with the win. We placed ourselves in a position where we're giving ourselves a chance to progress, and I think we deserve it. I think the team is heading in the right direction. Yeah, but like the coach has said, sorry, that exciting moments for us. Difficult challenge ahead. Riviera kaMango waphawula ukuthi iqembu lakhe lingahle litfola neMemory Sundowns emidlalweni emancane CAF. Lo mqeqeshi usiphathatha ngamunye umdlalo kanti futhi banesifiso sokuphakamisa lenzebe. Kusenjalo lamuhla iMemory Sundowns itfola leTuno Esperance eTunisia emlendeni wesibili ngensimbi yemfica ebusuku. Bukeli ndiyagoqeda lo muhla asiphinze sihlangane ngalokutaba. Sasa batabe bakhona balingani bethu besindebele kanzi lenzela letinye telwimi lesixhosa nakubumbana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla. Ungakhohlwa ngemva kwetitolo simo selitulo siyalandzela nanto zakhe emathebula. Nisale kahle. Ngedela shola ngena nzabatalo kanjalo ngedela shola ngenaso simo selitulo siboka kakhulu ke ku Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu ekusehlala namuhla akhombisa kumahle kakhulu ke mathuba imvuli kakhulu kade icishe ke even lonkana njengoba ubuka ke ikhasi nelive lapha ku 80% kanti ke ifunza lethu ku nelive lapha ku 60% njengoba lapha ku 30% ikakhulu kade ifunza lethu sempumngana nelive ngolelo muhle kanti ke naselangeni la kusasa asesekhona ke lawo mathuba imvula lamahle kakhulu mabuka ke incenye ifunza lethu ku nelive ukhuphukele ke la njalo impumngana nelive lapha ku 60% kanti ke kahle ku 30% njengoba ukhombisa ke kuvula mabuka kuletinye ke indzawo letiphakasi nelive ngolelo muhle kanti ke sixwayiso lezivela buka South African Weather Service ukhombisa ke kuneduma lokunobungoti mabuka ke ikhasi nelive incenye sifunza ke la iFree State Northern Cape Northwest wehle lesifunzeni ke la eEastern Cape ngolelo muhle kanti ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso njengoba ubona ngolelo muhle nyukela ke la ifunze lethu empumngana nelive lokujuma kwelitulo kunebungoti mabuka ke la sifunza ke iNorthwest kanjalo nencenye sifunza ke la eKwaZulu Natal ngolelo muhle masibukela ke la amazinga ekushisa kusingabe ke menjani kakhulu kade elangeni la kusasa. Masibuka ke Carletonville lihle lapho ku 24 boFernaghen nangala ke Pretoria khombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto kanti ke masibuka ndzawo letfana ke la ikakhulu kade sifunza iLimpopo ndzawo letfana nabule Phalale kuyashisa nangale bomusina liku 35 mabuka ke buPhalabula hle lapha ku 36 31 lapha ke Bakersford ngolalo muhle kanti ke sifunza impumalanga ndzawo letfana ke lana buMalahleni likhombisa ke kufuthumala cishe ke nazo sifunza nakubo Emelo buSekunda mabuka bobombela hle lapha ku 31 kuyashisa kuleto ndzawo leto ke nangale ke la esikhukhuza nje lapha ku 37 kanti ke sifunza kwaZulu Natal ndzawo letfana nabo Vryheid Mnambithi hle lapha ku 28 lifuthumele kuleto ndzawo leto ke Port Shepstone hleli ku 26 nalapha ke eDurban njengoba likhombisa ke la kufuthumala kanti ke sifunza iEastern Cape indzawo letfana nabo Grafi likhombisa ke kuphola nangale boCebeha kubo Makhanda njengoba lapha ku 22 nakubo noJoli ngolelo muhle kanti ke sifunza iWestern Cape eFredendal hleli ku 23 nangale Beaufort West hleli ku 21 lipholile kuleto ndzawo leto ke nakubo George ngolelo muhle kanti ke masichubeka sibukela ke la sifunza iNorthern Cape ngokuba kubo Springbok likhombisa ke la kuphola nangale bo Appington bo Kurumani bo Kimberley hleli lapha kuye ke la 21 lapha ke eDR kanti ke sifunza iFree State indzawo letfana nabo Bothaville lihleli lapha ku 25 bo Welkom bo Fixburg lapha kuye ke la 21 eVep nangolelo muhle kanti ke la iNorthwest njengoba sengivala mabuka ndzawo letfana nabo Mahikeng bo Lichtenburg bo Potchefstroom hleli lapha ku 24 ngolelo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle.